uyayicabanga uyayibona yini ukuthi senokwakholoa indaba yokunikela impepha nenhlambuluko nako konke lokubizwa awukwazi ukunikela ngoba wena kuyibika uyathola yini kodwa sasuka le insizwa saqonda la kusebenza khona le insizwa isebenza kwaloli ekhothamnazi athi hayi ufe ngempela ubani ufe ngempela vula space ngikhashi omunye kanti ngalushe ngubambela umkhoda olimazanga lutho mayibonke sasephamini yasho yaphuma yabuya kithi sagijima naye izindaba wajika unkosi yaswayizawusela wathi ayimini yangihlula le nkonzo usho ngoba igebe ngayiseke zasimfuni ikusebona ngathi kamo angeke ingabibika amazwi ahlaniphile 30:7 ndodana yami uyazi uma uyingane ephathekayo aza kubuza umuntu nesibongo sakho ukuthi mntanami ungabungwana ba angathi ngabe ngiyakwabani le yangane ubili kodwa ukubiza into eyodwa sisho babizinto embili ngicela kuwe Jehova izinto ezimbili ngizicela kuwe Nkosi ngizicelile kuwe ungayigodli kimi ngingakafi ungazigodli kimi ngingakafi awuthatheke lento embili susa kude nami amanga namacebo bamba lapho ngempela le ngane khula njalo engasindi noma kweziwani ingala ekhaya iyakutshelwa nini ukuthi ngiyaphuza isidi konke bathi ngelinye ilanga ngiyayithanda le nkulumo le ndoda ithi kokuxabana abantu omunye wamfica omunye ntshontsha entshontsha inkukhu uthe kuba intshontshe lenkukhu hayi yesibohlala ngaye ayithi mathi ya offer ayikho offer mina inkukhu yomlungu hayi bese hamba ngizawusala ngisebenza phinde hambe le ndoda yekule viki ngizohamba iviki lonke kanti mina ngihamba nebhasa inkukhu yomlungu yahlala waze wabuza umlungu hawu kanti wena usawofe ngani wathi hayi mnumzane ukuthi lona kanti unamanga ususha inkukhu yomlungu ikhiphe etshela umlungu susakude namamanga namacebo kuluma baba unganginiki ubumpofu nengcebo bamba lapho abanye abanemali abekhona mhlesotweni gross inyanga izophela bantwana bakhe basezulwini ithi enye isizwe ngelilanga ngangisho isibongo ufika uyise ulele uthi bani ithi baba swahamba uyisemhlabeni awathi mntana mawufuna ukukhuluma nami uboya kulezi yahlahla sakuphumile lapha ekhaya ngoba makoti wakho sosilafile isidrama njengoba ngilapha Nkosi yamakhosi ngiye ngivikele ukuthi baye bathi hey funa isidwenza ungabona isifile esiya komngethu thina sila beyokhalelwa kanti bayobhuqwa utha uzazo kuthoza iyagana emhlanganweni zawusalushi ngani yabantu shame ngempela basindi bekathi yenzeka Nkosi ngimbonge lo lapha ekhaya mncane uyigraduate kodwa ufundise efaka isidwala ngoba ngathi engikuthandayo mina iduku nesidwala uqaphele lapho ungathi kumkakhe akathwala iduku nesidwala bese ugijima nezamabhuluku intombi yelanga wakwambizela umndeni ngikhulume ngayo ngenzela ngibeke phela ngoba abantu basenkingeni bakithi uyazi into esiphethe bafowethu ukuba siyaganana singaganwa yabona mangabe niganena uganiwe senkingeni waphela amalungelo alingana mina nje ekhaya leka baba ngiqhakela bedwa bahlale phansi bonke bangoti akuyona inkinga le nami ngiyothiwe ekhaya ukukhola ukwenza ayibonke sekuphamini uyahamba umndeni wakithi abakholwa Nkosi yimi ngedwa nje eNazaretha kodwa ngiyamangala insumayelo
zami bazazi zonke bese bathayi futhi alifunda iBhayibheli kube kwezenkonzweni right hleke ngisenkhaya kuthi ngabo wrong no right uba basebexoxa masinyane basebethi Stella ke manje makoti dala kana mkhulula ngathi ngani umkhipha isidwaba ngathi uphenyo ngubani wafuthi uphenyo ngubani kusozwa oba yini lo ngibona isidwaba lengasiboni ube sephenyo ngubani la ekhaya Kase ngiyabona ukuthi hayi lemba iphelile kahle ngabiza yena sangena basasemzimkhulu ekhaya sangena ekamereni ngithi mina hawu ngabe zithi usukube mntene imntwana ufaka isidwaba hawu pho ngiyacela phela mfowethu ngiyacela nje kancane ulinde nje kancane ngizomthola ozothanda isidwaba bese sikumla ke wena kancane nje ngizamthola ozothanda isidwaba bese ke uyasikhumula uba wonke ngabuyela ngaye kwafetha athi mina hayi ake silindele yena kusize ukuthi uthini ngesidwaba awuthatha amazwi aphile 29 verse 1 sale siyekela le awukosi unganginiki ubumpofu unganginiki nenceba unginike ungiphe nje ukudla okunganeleyo uyazi bantwana usayivula gamo ake ngikhuluma ngana umdadu wethu la engake ngambona enza umhlolo intombazana wayevusa indla kwabo waseyitela intombi la wayitela umfowabo kamama umuntu ofakwa ngakho wamenza kwesibaye wakhothama wathi wasiyayishaya inkomo eziliqhuba yolobola yena sakhe uhlabisa sesabiza nje umdadu wethu hawukela simohla yena yahlabisa mina ngihlaqahle funda futhi umuntu olulekwa kaningi ayenze intamo yakhe ibe likhulu wofohlozo sefile masinyane phelile ungabibikho ukusinda kuye hlala phansi wasabe kunini yabo nje bantwana bahle basezulwini ikhona into engingalo ngani wake wathaza lapha ikhotha wathaza inkantolo wayibeka bajabula abantu bakhakhama mina ngazi ngoba lapha enkantolo singene sonke namapheka ukuthi okwenza singakhazela abantu ukuthiwa lapha enkantolo kwenze njani ngoba phela singene nabo vele bayayiswethi kuthiwani yiphi into emfihlo lapho inganisisonke enkantolo siyaphuma lapha sibeka singasafuna ukuba siyibeke indaba sifihlela ini ngoba labantu asibabhuqabhuqi sibahlaba ngey'tende yangena itente yakithi ezulu lawo lwangena unyawo lwezulu ngena enkantolo abantwana abahle basekuphakamene owayesenkantolo efisa uba ngaphandle ongaphandle wathi besenkantolo afisa ungena ngaphakathi asidekile efesi 4 verse 1 asidekile bafowethu singakhazi izakhazo ikhona iphepha sasinalo iphepha lethu izindaba sonyasi futhi liyikhiphe njengoba sinjalo funda verse 4 31 verse izadinga kwakhishwe konke kubabayo akukhishwe konke okubabayo yini babayo nolaka into baba ulaka nokuthuka into baba ukuthuka nomsindo into baba umsindo kanye namaquba wonke into babayo nibe mnene omunye komunye nihawukela ala phansi kama ngabo ke bantwana bahle basephakameni esikuthanda kukodwa mfowethu noma ungenzulu lakho lingakanani ngeke sikwesana munye thina othi mayisithethe isile sijabule hawu beliduma izulu ngaphakathi
futhi sokuvimba ngeke uyoyishela ngoba phela lapha akusiko la kugadela ukatwa khona uyayizwela nje khona mawuyela khona intasezonike ihlabo lapha yena uwe ulayiduze kwayo bese ngamsabheka ibhekele nalena ukuthi welikathi thithini umfundisi amazwa waseka hayi Nkosi ungahlehli lokho kume njalo Nkosi yamakhosi futhi konke ngiyithandayo mina ngazi abanye cha bonke ngasiyamthanda ngoba ngikhombisile ukuthi lento nanifika njengezilwane ngayikho laba sasigila nje lapha befuna ukuthize hayi abaphucuke sanibhuze ayisekho lento esenziwe lapha uhlala nje nobaba nidenika niyakhuphula kodwa lila ngekhaya lethu lapha la duma khona izulu litha wonke umuntu wahlala nevrandi mina ngathi izosayini ngathi banibone ukuthi khaseyena lo yena lithi nguye omunye Nkosi yamakhosi baba uNkulunkulu baba nobaba mkhulu bami iphela lapha baba inkozo ngicela ithethelelo kwengibonile kodwa mangishaye isilonda sokona siba buhlungu kodwa mawuke wasikhipha uyophila Inkosi besesizwayo baba amen Siyabonga amazwi amele siphiwe umfundisi ukuthi Inkosi izimbusise